timpal-timpal nawang ke jina napi nggih. Dinane jani putu ajak kadek milu mau belanja ke peken lege kene he. Nanging meme adiliu ngabe kertas mewarna-warni. Napi entung nggih? Napi ke timpal-timpal ajak makejang bisa nyawab? Patut pisan jawabane, nike jinah atau uang. Jinah punike piranti sane keanggen alat tukar rikale mebayahan nganggen barang utawi jasa. Fungsi jinah pinake alat nganggen mebayahan sane sah, dapat diterima semua orang. Mata uang nike mabinayan. Ring Indonesia irage nganggen mata uang rupiah. Soroh jinah, ada jinah kelentingan, ada jinah kertas. Pitaken, pitaken. Jenny, Jessie, lan Meme coba mau belanja di tangos buah miwa tangos juga. Meme ngemang putu lan kadek tipis dase tali rupiah. Sane encen jukut utawi buah ane lakar beline ya kedadua. Terus jawab. Soal nomor 2. Jenny, Jessie, lan Meme coba neka di tangos dagang bene. Meme ngemang Jenny lan Jessie jinah telung dase tali rupiah. Be ane encen lakar beline putu Jenny ajak kadek Jessie nggih. Nggih, ayo jawab ayo. Ane nawang jawabannya tulis di kolom komentar. Ngiring melajah bahasa Bali. Sukses nggih.